iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa n'umuhate ugamije kurandura umugenzo w'ikebwa ry'abakobwa. Abadepite muri Gambia banze umushinga w'itegeko rigamije kuvanaho icyemezo cyabuzaga ikebwa ry'abakobwa. Naho Cote d'Ivoire yo yatangije gahunda ya mbere y'ikingira rya malariya ku bana mu gihe Togo ikomeje kuryamira amajanja mu guhangana n'indwara ya dengue. Byongeye Kenya irimo gukoresha porogaramu ya telefone ngendanwa mu kwigisha ingimbi n'abangavu ubuzima bw'imyororokere. Izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Ikebwa ry'imyanya ndangagitsina y'abagore ibizwi nka FGM ni umugenzo ushinze imizi mu muco. Imibare y'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF yerekana ko buri mwaka abana b'abakobwa bagera kuri miliyoni 4 baba bafite ibyago byo gukebwa. Ikebwa ry'imyanya ndangagitsina ritera ingaruka zikomeye haba ku mubiri ndetse no mu bitekerezo. Izo ngaruka zirimo ububabare budashira, kwandura indwara ndetse no guhura n'ingorane mu gihe cyo kubyara nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Impirimbanyi n'abarokotse iri kebwa ku isi barahamagarira ifatwa ry'ingamba n'ishyirwaho ry'amategeko akomeye yo kurwanya ikebwa ry'abana b'abakobwa. Muri Gambia umushinga w'itegeko rigamije gukuraho ihagarikwa ry'uyu mugenzo abadepite barawanze. Inteko nshingamategeko ya Gambia yanze umushinga w'itegeko ryajyaga guhagarika ibuzwa ry'umugenzo wo gukebwa kw'abana b'abakobwa. Uyu mushinga w'itegeko wakuruye impaka muri rubanda ku bijyanye n'ikebwa ry'abakobwa muri iki gihugu cyiganjemo abayisilamu. Bwana Abdul Fati yashyigikiye ku karubanda abagore 3 bahamwe n'icyaha cyo gukeba imyanya ndangagitsina y'abana b'abakobwa umwaka ushize, anabishyurira ihazabu baciwe. A little bit from the clitoris. Kora ku buryo ukata gato kuri clitoris, ntiwinjira imbere, urumva? Ubikoze nk'uko nkubwiye biba byiza haba ku bagabo no ku bagore. Aisa Tuba ni umuyobozi wa gahunda mu muryango utegamiye kuri leta witwa Women in Liberation and Leadership, abagore mu kwibohora no mu buyobozi tugenekereje mu Kinyarwanda. Si umugore nta clitoris afite, rero ntiyakumva uburyo bibabaza. Ku bwa Maria Majarju, kujyana abakobwa be ngo bakebwe ubwo bari bafite imyaka 4 n'itanu y'amavuko cyari igikorwa cy'urukundo. Yizera ko ari umugenzo w'ingenzi uhesha ishema abakobwa be mu murenge batuyemo kandi ugatuma bemererwa gushyingirwa. Iyi akaba ariyo mpamvu Jarju yari ashyigikiye byimazeyo ukugerageza gukuraho ibuzwa ry'umugenzo w'ikebwa ry'abakobwa. Nibyo ndifuza ko batwemerera kuwukora kuko baza hano batanga inyigisho ziwurwanya. Ariko nagerageje kuvuga baratubwira ngo nituwuhagarike. Nababwiye ko nituwuhagarika abagore bazababara kubera ko ari umuco wacu. Abana bacu ntibazamenya imigenzo gakondo yacu. Umugenzo w'ikatwa ry'imyanya ndangagitsina ya kigore urabujijwe mu bihugu bigera kuri 70, ariko urakiganje muri bimwe mu bihugu bya Afurika ndetse no mu banyafurika baba mu mahanga. Uyu mugenzo uracyakorwa muri Gambia nubwo mu 2015 uwari perezida Yahya Jammeh yari yashyizeho itegeko riwubuza. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko ikebwa ritera akaga karimo ububabare budashira, indwara zihora zigaruka, ingorane mu kwihagarika. Hafi 3/4 by'abagore bafite hagati y'imyaka 15 na 49 muri Gambia bakorewe uyu mugenzo. Baba Ray, umuyobozi mu idini ya Isilamu, arwanya umugenzo yivuye inyuma. Islam is not a torture. Gukorera abantu yicarubozo cyane cyane umwana ukivuka ni ibiki ubukora sigaho. Mu kwezi kwa gatatu nibwo uyu mushinga w'itegeko wagiyeho impaka mu nteko bwa kabiri. What is wrong shall never be right. Igikocamye ntikizigera kiba kiboneye. Ibi birakocamye kandi nzahagurukira kuvuga ko bikocamye.
kabone n'iyo byasaba kubura uyu mwanya nari niteguye kwegura, ndetse ndavuga ngo sinzigera mba mu nteko izasubiza igihugu cyacu mu byataye igihe. Mu itora abadepite 34 batoye ko umuhango w'ikebwa ry'abagore wakomeza kuba icyaha gihanwa n'amategeko kuri 19 batoreye kuri iryo buzwa rivanwaho. Iyi ikaba yarabaye intsinzi ku barwanya umuhango w'ikebwa ry'abagore muri iki gihugu. Ushyigikiye cyangwa urwanya ikebwa ry'abana b'abakobwa? Ni izihe ngamba ubona zafatwa mu kugabanya cyangwa se kurandura uyu mugenzo ku ikebwa ry'abana b'abakobwa? Rero ikebwa nta mumaro waryo, nta mpamvu yo gukuraho bimwe mu bice by'ingenzi by'imyanya ndangagitsina y'umugore mu izina ryo gukebwa. Ubusambanyi ntaho buhuriye n'ikigero cy'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Nibwira ko ari ikibazo cyo kwitwararika ibijyanye n'imibonano, imico n'uko umuntu yarezwe. Rero gukata ibyo bice ntacyo byakumira. Ndwanya ikebwa ry'imyanya ndangagitsina y'abagore bitewe n'uko iri kebwa rizwi nka FGM mu mategeko ya Nigeria ari icyaha. Ni nko guhonyora uburenganzira bw'ibanze bw'umwana w'umukobwa, kuko akenshi iri kebwa si we uba wihitiyemo ko arikorerwa, yewe ntaba narishaka. Sintekereza ko ari ikintu cyiza kubera ko kiba ari igice cy'umubiri. Birababaza cyane, kandi ntekereza ko icyo kiba ari igice cy'ingenzi ku mubiri wanjye. Ni kimwe mu bigize imyanya ndangagitsina y'umuntu. Ni gute rero wafata umwanzuro ngo ni uko ushaka kumpagarika cyangwa kungenzura, hanyuma icyo gice ukagikataho? God created women the way he wanted. Imana yaremye abagore uko yashakaga ko bamera. Nge simbona impamvu y'ikebwa ry'imyanya ndangagitsina y'abagore, nubwo hari abafite imyemerere yabo ndetse ahari nashingiye ku idini. Ku gitekerezo cyanjye bwite simbishyigikiye na busa. Tugomba guhugura ababyeyi ndetse na sosiyete bagasobanukirwa ko bitera ingaruka nyinshi. Ku bwanjye nta nyungu yabyo. Tugomba rero gusobanukirwa ko dukwiye kureka imyanya ndangagitsina y'abagore uko yaremwe. Abakozi b'urwego rw'ubuvuzi muri Côte d'Ivoire batangiye gahunda y'iki gihugu ya mbere y'ikingira rya malariya mu bana. Abategetsi bo muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika bavuze ko iyo gahunda iteganyijwe kugera ku bana 250 batarageza ku myaka 2. Doze enye z'urukingo nizo zizatangwa kandi ku buntu. Iya mbere itangwa ku mezi 6, iya kabiri igatangwa ku mezi 8, naho iya gatatu igatangwa ku mezi 9, mu gihe iya kane itangwa umwana agize umwaka n'amezi 3. Hagati aho abategetsi bashinzwe ubuzima muri Togo baryamiye amajanja bitewe n'icyorezo cya dengue. Bavuga ko hari abantu barenga 800 bikekwa ko banduye dengue muri iki gihugu, aho abagera kuri 400 byamaze kwemezwa ko bayirwaye, 3 ikaba imaze kubahitana. Iyi ndwara yandura iterwa na virusi igakwirakwizwa n'umubu, kandi ibimenyetso biratandukanye bikanagaragara mu buryo bunyuranye, burimo no kuva amaraso. Togo yashyizeho gahunda yo ku rwego rw'igihugu yo kongera igenzura ry'ubukangurambaga n'ibikoresho ngo ibashe guhangana n'iyi ndwara. Mu bigo nderabuzima ubugenzuzi bwikubye kabiri kuva mu gihugu hagaragara vuba aho abarwayi b'indwara ya dengue. Iyi ndwara yandura iterwa na virusi ijya kwisanisha na malariya, inakwirakwizwa n'umubu uzwi ku izina rya moustique tigre. Icyakora ibimenyetso byayo birahindagurika cyane kandi bigaragara mu buryo bubiri. Hari ibimenyetso bisanzwe by'indwara, hakaba n'ibyo kuva amaraso bishobora guhitana ubuzima iyo umurwayi atavuwe hakiri kare. Abantu bashobora kuva amaraso aturuka hafi ya hose mu mubiri, bakava amaraso mu kuruka no gucibwamo. Hari ibimenyetso bikomeye cyane nko guhagarara kw'impyiko n'umwijima n'ibindi. Uyu murwayi wifuje ko amazina yatatangazwa nawe yanduye indwara ya dengue. Bigitangira yabanje kugira ngo ni malariya, ariko ageze kwa muganga aba aribwo atahura ko ari dengue. Byatangiranye n'umuriro mwinshi no kubabara ingingo zose. Nibwiye ko yaba ari malariya bitewe n'uko hari mu gihe cy'imvura hari n'imibu myinshi. Natangiye gufata imiti ariko sinoroherwe. Numvaga mfite intege nkeya cyane, nibwo nafashe icyemezo cyo kujya kwa muganga, ari naho bambwiye ko ndwaye dengue. Kugeza ubu
hamaze kugaragara abantu 800 bikekwa ko banduye dengue, 400 byemejwe ko ariyo barwaye na 3 bamaze guhitanwa nayo. Abategetsi bashinzwe ubuvuzi barahamagarira abaturage kuba maso no kubahiriza ingamba z'ubwirinzi. Uburyo buboneye bwo kuyirinda no kwirinda kurumwa n'umubu haba mu rugo cyangwa ku kazi, ugomba kubahiriza amabwiriza y'isuku, ugasukura aho utuye, ukirinda ko hareka amazi y'ibidendezi, ugomba kandi kurara mu nzitiramibu iteye umuti. Kwisuzumisha indwara ya dengue hakiri kare ni ingenzi. Muri Togo hashyizweho gahunda y'igihugu yo guhangana n'iyi ndwara mu rwego rwo gukaza igenzura, ubukangurambaga no kongera ibikoresho byo gusuzuma no kuvura neza indwara. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, abarenga 1/2 cy'abatuye isi bashobora kugerwaho n'indwara ya dengue. Guverinoma ya Kenya irimo kwifashisha porogaramu ya telefone ngendanwa mu guhugura ingimbi n'abangavu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Binyuze muri iyi porogaramu yitwa OKY Kenya, abayikoresha babasha kugera ku makuru yabafasha gukuraho impuha n'imyumvire itariyo. Intego nyamukuru yo gutangiza iyi porogaramu nshya ni ukongerera ubumenyi urubyiruko rwo muri Kenya kugira ngo rubashe gukumira inda zitifuzwa zo mu bwangavu. Mu kigo gitanga inama ku buzima kuri telefone cy'umuryango LVCT Health i Nairobi muri Kenya, abakozi bitabaza telefone banasubiza ubutumwa bugufi buvuye hirya no hino mu gihugu. Bavuga ko byinshi mu bibazo bakira ari ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere, by'umwihariko imihango ngarukakwezi y'abagore. Ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF rivuga ko muri Kenya imihango ikunze kugirwa ubwiru ndetse igafatwa nk'ikintu gikojeje isoni. Uyu muryango uvuga ko abangavu bakunze gushakira amakuru kuri murandasi, ariko ayo bahasanze yose siko aba ari ukuri. Mu rwego rwo gufasha leta ya Kenya, UNICEF ndetse n'umuryango LVCT Health bashinze porogaramu ya telefone ngendanwa yitwa OK Kenya. Iyi ifasha abangavu kwiga byinshi ku mibiri yabo biherereye. Ibabwira ko kujya mu mihango ari ibintu bisanzwe, ko atari ibintu biteye isoni. Bazabasha kumenya aho bakura ibikoresho bakeneye. Ibafashe kandi mu bijyanye n'intekerezo, kuko hari abibaza impamvu bagiye mu mihango, bakibaza ngo kubera iki ndimo kuva amaraso. Cecilia Luku ni umwe mu barenga 800 bakoresheje porogaramu. Luku, umubyeyi w'umwana umwe, avuga ko yashoboraga kuba yaririnze gutwita akiri umwangavu, yaza kuba yarabonye hakiri kare amakuru aboneka kuri iyi porogaramu. Iyo nza kugira amakuru nk'uko iyi porogaramu inyereka igihe nshobora kugira mu mihango n'igihe cy'uburumbuke, sinari gutwita. Nk'uko bitangazwa n'imiryango myinshi yita ku buzima ku isi, kwifata, kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina nibwo buryo bwizewe 100% bwo kurinda gusama. Uburyo bunyuranye bwo kuboneza imbyaro nko gukoresha ibinini cyangwa udukingirizo nabwo bugabanya cyane amahirwe yo gusama. Abakoresha OK Kenya ntibabasha gusa kugenzura ibijyanye n'imihango yabo kuri iyi porogaramu, ahubwo banabasha guhamagara no kwakira abajyanama bakahamenyera ibijyanye n'uburenganzira ku buzima bw'imyororokere. Kate Kiyama ni umuyobozi wa porogaramu y'ubukangurambaga muri She's the First, umuryango wo muri Amerika ufasha abana b'abakobwa ukorera muri Kenya, ukaba ufasha iyi porogaramu. Avuga ko guhanga udushya nk'iyi porogaramu bikenewe muri sosiyete zitewe isoni no kuganira ku buzima bw'imyororokere. Abajyanama bagira isoni by'umwihariko zo kuganiriza abana b'abakobwa haba ku mpinduka zo mu bwangavu. Uratekereza nk'umwana w'umukobwa ukomoka mu muryango ufata imihango nka kirazira. Uyu nta muntu afite wo kumusobanurira ko ibyo ari ibintu bisanzwe bibaho mu buzima. Minisiteri y'ubuzima muri Kenya itangaza ko abangavu 4 mu 10 muri Kenya batwise cyangwa babyaye umwana. Mu 2022 leta yashyizeho politiki y'ubuzima bw'imyororokere y'imyaka 10. Iyi igaragaza ibikorwa bigamije kugabanya inda ziterwa abangavu, birimo nko guteza imbere ubumenyi ku mihango ngarukakwezi n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kuboneza imbyaro. Abategetsi ba Kenya bizera ko ibikoresho nka porogaramu ya OK Kenya bizafasha abangavu kubona amakuru bakeneye. Ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima cya none naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi, gumana n'ijwi ry'Amerika ku muyoboro wa internet ni wa3.radio.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu wari wose uba w'ubuzima buzira umuze.